William Ruto athire na ndege muthemba wa Boeing koguo oria ndege iguru gwa kahinda karaihu noguo mbeca irathi na mbere na gwitara ndege no kwirikanite ati mbeca iria nini ingirihia the 1.6 million per hour na kuona ati riu riri official state visit ndege no yahuthagira muigana wa ciringi wa 2.4 million every hour ya iguru. Uhoro no wonekanite gukorwo rurumurite moni matiganite kuria Kenya na gutuika mundu wikaine ta President William Ruto kugira mutambo wake wa Twitter ni arakorirwo gitetera na kuga ati ni arakorwo we eta president ni arageria tiriri angihuthira gutigirira ati mbeca cia muingi itina kuri kiugo na mbere na kuya kiuga ati